Halo Johan, boha kabarmu? Nung nakarejo hopoang? Dak karejo do pia oma. Berarti dang boy mulak ko bulan 12 hopoang. Saya bermahu amang. HP maksud tunian. Nganang majalo hepeng miro saotik. Asa dong manuhur baju Natalnya ke adik-adik mon. Ay foto ma. Dung baru jungol di amangmu. Susah do parngoluat. Anggoro hakin nian oma. Saya nang dolean nian nanggo pala saotik. Asa dong masih baju Natalnya ke anggi botoki. Alay po ama pa no dak karejo do pia oma. Saya bermau oma. Oe mamang. Unak pola pikiri damang dah. Saya mau dah. Saya tak mau dah po karejo. Jadi ahanaman nonani laho masih baju Natal ni yang dibotoki oma. Ahanaman ni oma tuh sih. Gak adong na dipuli di jabuan naman no gesokku. Ina ba gesokku gak adong ya sa adong padur bea sejak kang di motomon. Eso nambah bayar namang di motor takas sama dia pergoluan tadi ko taon. Ina ba nonani? Koti-koti-kotku. Adong susah dia asal mah disyukuri itu. Pos merohan. Udah pola berpikirku bewa teh. Dan penting sehat tuh Amanda. Saya bermau mada. Kalau makai reason no now, itu kabar ke oma, terku bantu ke oma. Pos meroham oma. Mati oma dah. Unang bisa tangis. Unang selungur rohani. Tapazonok madirit ke Tuhan. Ang giat. Pilih waktu itu adalah